call you fine because of referee ni enya ade bibi am call you fine. Oh, until we is a referee na amani amanku. Referee no stop fight me enya fight bi me see me nkubio ana say time no push me. By your video bi na wo sorry crent. As why it time. O page o ti woni crent. Oh, sata me hwe say referee no push me ma cut off no me nya abote kakra say me sorry. So say me sorry me ku say ma sorry ma catch referee say ba say enya sa no be push me. No catch me say best stop fighting me. Catch me say oh me pa cho say you no push me out from me catch me say oh enye say no catch me say best stop fighting no there. No ba no best stop fighting. Enye say me na catch me to me ku. Me say ko say aka 2 runs. Me bibi na Adom na mbe ya ebu. See na watchi ewieye ewo bukom arena na boxing bi ekoso ewo ho na fight ba ko ekoko piem akotwe ho nsem bebre ede aba ni nyina ene Philadephia movement nipa ba ko a okogina ring ma na wono so ekoko ntokwa ni bi ekowi achi no yakwa kobo ne funfura ma brante etinani a ente oba abonten aba bekasa ede entremu aba ne ekoso ya enu nti odi nkugu ewo boxing na okoko ye no mu enu mu ntremu na mede ba beso ma mesre se obemia subscribers no so na ode be no aka ho se na upload it to the first person ya wonsa ebedi kan akabi say yebo edera ensem no mu a na watwe awie na boxing yi ekoso ewo bukum arena ene amanfo gi twine trada kopie mu ewo bukum arena Ghana for kra hs say wo man Ghana ye sports enwusa eba box na enigi ho yie pefi say wo hwe dom ya ekoko pie mu ewo bukum arena na enye asem ketu akra na bibia di adanse say ye boxing no emu ye tisi ye hye mukina ebetimi asan ayeye dum na we na Philadephia movement nipa ba ko no so eye boxer o we na branti ne ho oden ye pa ekogina ring nim na woko akwakoko na wodim kunim ama wo man Ghana afei ne Philadephia movement so wasan akon edim kunim ede ama wo hwe na ho fade ya wodi kogina ring nim ene na bibia di adanse se wo te Ghana nim at Philadephia movement no edim afei referee ebo na be pepere ema o man nsa so course re to fom ne de fight ehye so o ena branti eje kumba ko no agemienu agemiensa afei man apakat kill na obra na da fomi afi na nisu achi ni eno na referee ni hwe ne eko na o se da bi onyina ring nim ma obi ba ma me wunhwe na ne yada na bi si ye won pese ye bi besan asibiem e won nsa no nti o stop fight na se ne won mbrem ne tumi se fight na eko so na referee ni hwe se ne ye bo na ho de ni entimi no ntimi to fight no so a e wo so stop fight na se na bibia si referee no sa stop fight na fi abrante na ba bonten abekire mo se ne e course ne de referee no na ma ne di nkugu ne mo nya ne papa Adom Kyei say no de nchi We a professional boxer and I say yeah bout ne be box ne frau say be ku bi and I say me a professional boxer challenge ma ku 8 ma win 7 abum 1 we ne 9 na abum we kan abum 2 now relax what con 8 and I what con 9 say ade ma ku 9 and what win mu say ma win 7 and wolusu 2 first one no wolusu 2 1 Daniel Otu onu again Ghanaian boxer and I win here Pakistan boxer. Okay na the am video ni na trend na wo can say no nti na wo trend ni Adom Kyei we are sorry are you a member of the church at times my pastor no me papa no asem pa church no at times say me asem me mama ti kasa no mi pe kasa no pa unti twi no de all can unti ba opening church enye bibia bi ni minti bebre wo mu ni minti se mi hwe adoya bibe no at times o mu ye bibia papa no mi pe na asem no mi follow 100% me follow pa obi we bi say sticker no for advert na say wo gidi say bibi wo enye for advert bibi wo mi jide say bibi wo say mi use sa me tumi abu nipa no wo jide say wo use a wo betimi abu nipa enye first time na me use me okay it what use sticker no first one wo use no my using bebre wa arena no wo jide say no na etimi ma wo win fight enu kan
eka ho no we say professional boxer there senka training any the keka ho na o ye constant training but didn't now believe in say Adom Kyei suffer Adom Kyei ne sticker ene beboa me 100% train pa me training pa enye say me see sticker no say me kita sticker no me winning and 100% my at the end say me say me here and say me use start sticker no. Okay. Now, na uncle here this time around there. Yeah, Pakistan. Can your friend can right? It's me, Emma, near my uncle here, Mausa. Bibi uncle you fine because of referee ni enya there. Bibi uncle you fine. Oh, until which is a referee ni na man your uncle. Referee no na stop fight. No enya fight bi ni me see me kubio. Ana say time no push me. By your video be na o sorrow crent. As a white in time. O pejoti woni crent. Oh, sata mi yeshwe say if na push me ma cut off from no menya abote kakra say me sorry so say me sorry me ku say ma sorry ma catch ref ni say but say enye sa no be push me no catch me say best stop fighting me catch me say oh mpa cho say e no push me out from me catch me say oh enye sa no catch me say best stop fight no there no ba no best stop fight enye say me na catch me to me ku minimum say ko say aka 2 runs minimum bibi na Adom na mbe ebu. Wow, it was stopping what round say Run 6 na stop fight. Run 6 now no enye nu na odi mi we ref nu na stop fight enye onu pa nu na bu mi ni mi see me to me kubio me to me akon 100% ref nu na stop fight nu say they be kasa ni mi du na kasa nu say enye mi du nu kasa ro na no be share mi Ndege se no wa se o pe me to me ya kire no hwe say e ampa say ref nu enye ade bi ni bu enu kan no eye mi bi kan to me ye mi hwe kan no to me ye mi is a now da forma that's a o so woni na kata wow Jahane no separate mo kure I don't mean atari no catch no best stop fight no best stop fight we say me catch no say me to me I say we anya ade bi ni we na obet me stop I stop this is my first time no be stop after that time no na boys no comment no mama we say come na I don't me say omo si mi twaso no omo shout me say I don't need see. Na hode no. Amudi wo. Awudi wo 100%. Awudi wo. So me say omu see mi call no mi call. Omu shout to me ni jimusi. Alright. Sina also why makobi man ka bi there. Na say also wo ni say me can say left na one yard because solution fight now. I'm put that person to my neck and we need say if you are sticker no. Be kwama sticker only to only inside it. Entabusia we any videos a etwagu e wo monten so ene abra na abrante no ejina ring nim na ye bobɔ ne sa na ye tu ni kɔhwɛ stand ne mu a ene ne maame so na ejina hɔ ye hwɛ maame afade se na wabɔ ne duku na wo hwɛ ne tade white free so kosi fom a na je se ɔbɔfo Adom Kyei duaba ena aba dem ho na ɔde ne support ne mpaye ene kabosh kaba na cartons ne gum de tade ba na china so ne nyina kɔ wie na ne ba no etimi edi mu gugu a maame ne mpaye no so eno ena etwagu ya wodi wani ehwɛ bi
when na Ghana for kyerɛ sɛ yɛ papa Steven Adom Chedua we ase papa boy abrante no kra woni mu no Ghana for kyerɛ sɛ wono no wɔnhyɛ da nye Philadephia nisa sɛ Adom Chedua agye din no ɛna nimguase mu abrante no pɛsɛ ogu papa n'anu ase kɛkɛ enti na ɔkɔyɛ sa no efisɛ papa no ɔma abɔnten bɛka baabi ada sɛ ne miracle items na wɔtɔn no ɛyɛ ahoɔden duro daabi wɔse ɛyɛ miracle item enti ne ahoɔden entimi nye no eno na miracle items no eye na sɛ wo ye boxer ne wo hia ene wo training na wo beye enti sɛ wo anya wo training na afi wo kwakɔko na wo de wani kɔtu sɛ wo kɔnom so bolo wo kwakɔ miracle water wo kɔhu powder bi na akwakɔyɛ nsɛnkyerɛ ne de ama wo no Ghana fo kyerɛ sɛ we na wo boss Steven Adom Chedua din de abata ho no fa kwan mu baabi enti sɛ wo ye wagene sɛ wo ba beye we de gu fana ni mu ase no de Ghana fo sɛ yɛn kan kyerɛ sɛ yɛn ntwe ma akora wo mu sɛ o ne sticker ne de enye Philadephia movement won kwa na use sticker no obi o wa wonte e wate papa ne di oji papa ne di no ono so timi to sticker ne bi te se wato sticker na da tare oto na wakwa akoko no godi mungugu a enkobo Steven Adom Chedua di enka se ye ono ana se ne Ghana fo etnet mo so papa ne se o papa ye se ne miracle items no entimi nya hwe tumi bi anim se ka tumi wo mu anka box e kra ne kokko gina ho ka upper card ba ko kew na anka broni ne da fo na broni ne ho trutru we etime bobo Ghana ni ono wawe dokono na nchinam no makwama ne mpomu aye dendende ni ntimi nyina so a na se wentimi amo broni ne ho trutru we na se wetimi ama broni abode sa de na Philadephia movement for no wo mayira enye hwe bi a wo mo ye papa no tumi bi ani Ghana for na e kan se mi nyina me de aba beso mo mesre se won so obeja wo comment e wo video na se ni abranche ne ye no wo susu se eye ni ngwa se mi keke na wo de gu papa no ne ma no eye miracle items na mom enye strength items ana se enye power items bi ana se enye ahoɔden robi na wo ton se wankasa wa anya wo training yi wa mo ho bonding na wa kwa akɔko no godi mo ngugu bi na kan stone boy so wankasa ujejirije we no efa huso bo enkobo Steven Adom Chedua se ne Ghana fo bi kan nam de ababeso mesre se won so beja wo comment e wo video yi ase e de na fi when you subscribe button so too much gh eya kai so de be on be ka ho se be na upload me to when the first person ya won sa ebidi kai akabi all the social media handles so ko wa too much gh e also all subscribe no like no share na wo nua bi so enye bi ahwe that gold and na mejeso macro ye kono man macro ma ye nyi prebu wo kwan so wo la la odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wo nya no aduro ende na me kanfo ra body spiritual research and divine medical laboratory Prophet Dr. Abednego a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awrade eyinu ama wiase se sunsum ya rebia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology Kyei. Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Orueku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na se 027-89-77215 in order for Kyei se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem